Hercules! Kat ita! Adto'y iti muna apaset, ti pakasaritaan tayo, Anapauluan! White House! Dito'y drama tayo! Hercules! Shana, at datang dito'y batog ti White House. Wan, Joan. Allah, agawitan, mabutengak, adal alya dita. Awan. Adda ka ti agnana dita? Adda ka no? Ngam, jak pa'y nakit-kita. Awan mo't nabayag daytan abalay. Ngam awan mo't agnanaod. Adda nga rod. Sino nga'y? Jak mo. Adda nang sit-sit ka data. Dayjay Shana! Agsabli ka! Shana! Hello? Ha? Hello, Mat. Apay at maraytay ka duam. Nakla at idinakita na ka, Manang. Apay? Nakabutbutan ka diti lang ha? Saan, Mat? Nagpintas kan tupay. Anya tinagan mo? Siyak ni Mait. Mait. Wan, shortcut tinagan ko dayta. Anya nga minti husto anagan mo, Manang. J letra M, Maria. J letra A, Ana. J letra I, Imedrina. Kan J letra T, Tabako. Nagatidugmatan. Isungarod nga in shortcut kon iti Mait. Maria Ana Imedrina Tabako. Tabako? Day ka ti apelyedo, Manang. Ay, awagan ka lang arudan iti Miss Tabako. Saan? Naalas adenggang. Miss Mait ko namlatan. May mayat adenggang. O sige, awagan ka iti Miss Mait. Sige. Katsi ka, anya tinagan mo? Joan, tinagan ko. Miss Mait. Okay. Umunag ta di tabalay ko. Pag meriendaan ka, adda na imas ako kis ko. Umay ka. Umunag ta. Pinanawam, ijay White House, di kasingin mo. Wen, Lola. Nagbutangak namin, hindi nakitak tay babae, anak ka green. Ha? Tay, green lady. Amoyo day di anak ka green, tibado na, Lola. Jak pa'y nakit-kita. Ngam apay a pinanawam, ti kasingin mo. Hindi mo't simurot, Lola. Basta timaraya kun Ala, tay naksurutan, ti kasingin mo. Hercules, apaw! Hid ka man alain ta in-order ko alamas kini inggaw. Ta napandang amin nagkamail. Binayada kon. Una pong, inak nga roden. Mala, ingkan. Ta dayjay ti sidain ta inton rabi ay. Una pong, inak nga roden. Ken wen gayam. Dumagas kan tumaten iti kamatis kin ni Kriste. Ibagam abayadak tulatan inton bigat. Una pong, inak nga roden. Ken dumagas ka biitin iti balayda bakit tunya. Ta mangibaga ka iti laya. Bayadak to inton bigat. Sige apong. Anya pa apong? Awanen. Alang nga roden apong. Inakon. Ken dumawas kan to iti asin iti istor ni Lokreng Naibos ti asin ta. Bayadak inton bigat. Kunakon kat. Adda pa ibagam apong. Sige, inkan apok.
Awanin ti ibagak. Di mo liplipatan dagiti imbagak, Una pong. Ay, wen gayam, Hercules, apa? Ha? Agan anad ka, iti panagnam, wen? Una pong. Oh, adto yan ti kamatis, Hercules. Agyamanak. Bayadan to ni apong ko inton bigat, Kristi. Wen, awan parikot. Ay, wen gayam, Hercules. Awan ka diti damag mo may papan iji White House di abagatan? Awan mo't. Apay? Saan ka di anabayagan nga awan agnana ijay? Wan. Apay ka day? Damag ko nga da kanon agnanaed. Amangan no ti akin kukwa. Nalabi ta kasta. Asino ay ti akin kukwa iti dayjay abalay? Ay, jakman ammo. Takunada mo tapi musa yan ti akin kuko iti dayjay abalay. Ken, awan ka no ti makaiturod nga agnaed ijay. Taadda ka no green lady. Green Lady? Kasta ti kunada. Ay, bay aman. Padasag tuman amapan kitaan day ta ibagbagam White House. O anya, kayat mo pa iti cookies? Nabsuga kon, Miss Mait. O sige, ibusam nga rodeta juice mo. Wen, Miss Mait. Sayang, timaray ngamin itay tay kaduam. Iso asaanan ang nakapagmerienda. Wen nga rod. Managbut-butang namin dayjay kasingin ko. Kasta ka di? Agyamanak iti merienda, Miss Mait. Inakon Sige, enton maminsan, ayabam ton ti kasingin mo dito ha? Pag meriendaan kayo, agluto ak iti naimas at inapay. Sige, Miss Mait. Agyamanak manen. Sige, ingka nga rudan. Katnam na maek ti panagsublim, akadwam ti kasingin mo. Wen, Miss Mait. Joan Apok, naimbagta nakita ka. Apay, Lola. Ala, umay kan, Apok. Agawid tan. Umay kan, Joan. Di kagbat-bate. Agawid tan. Lola? Ala, intan, Apok. Agawid tan. Amuyo ka di, Lola? Shana? Nagsingpet di babaeng agnanaed ijay White House. Kaya't mo asawan. Talaga nga dagnanaed ijay. Wen, Lola. Ni Miss Mait. Aniya ka day, tilangana. Nagpintas, Lola. Napintas mo't gayam. Gamapay ang nagbutang ka. Sana. Ha? Diyak mo, Lola. Basta nagbutang nga, katimaraya kon. Kasla ngamin naglaad, abakat tinakita. Ha? Wen, Lola. Ala ni Shana. Anya abakit? Nagpintas tupay. Iso ni Miss Mait. Miss Mait? Wen, Lola. Anya jay nagan na itayan nga atidog. Maria Jak malagipan. Ngam, tabako ti apelyedo na. Maria Tabaco? Wen, Lola. Anya ti imbagakan ka day siya Miss Mait, Joan. Pinastrak nak ijay White House. Kat pinagmeriendanak. Ha? Naanos ni Miss Mait. Shana. Da kayo nga ubeng. Bilinan kayo. Saan kayo ang amapmapan ijay? Naawatan niyo!
Joan, mabutangak. Kasla malaglagip ko nga mintero pati babae ang nakita. Ni Miss Mait? Naglaad mo't abakat tinakita. Kasla bruha. Saan siya na? Nagpintas ni Miss Mait. Kasta ka di? Naging mastay cookies na. Kat ammom ka di ti kunana. Itugot kanto kano. Taagluto itinaimas at tinapay para kadata. Ha? Ala, maturog tan siya na. Taington bigat. Mapantanto ijay White House. Sige nga, Rod. Maturog tan. Good night, Joan. Good night, Shana. Maala konti tuturugak. Hoy, Shana! Shana! Agtagtagainap ka! Nakita ka. Bruha kampay ididag na ng DJ White House. Day talang amin, ti adda di ta panunot mo. Iso akas tamat ng tinaitagtagainap mo. Ala, ituloy tan ti maturog. Apong, anya ti maipapan iti kunada a White House? Jay White House di ta bagatan? Un apong, saan ka di anabayagan nga awan agnanaod ijay? Wen, apok, ta pimusay nga roden takin kukwa. Kat, adamot ta ni di balasyo tao ti kakabagyan ti akin kukwa abaket abalasang. Ngam kunadamat nga adda agnanaod ita. Aya? Ti White House, ti pagsasaritaan dagiti tattao dito lugar tayo, apong. Akas laad da nakaskas daaw ijay. No, adag na naed ita. Ay ka talaga ang nakaskas daaw, apaw. Tanabayagan niya ako nagnanaed ijay. Ay, nalabit. Amay sa kadagiti kabagyan ti akin ko kwa ti agnanaod ijay, apong. Ay, wen, mabalin na kasta, apok. Apong, kasla interesado ak amang kita. Isu nga inaktuman mat kitaan de ta a White House. Taapay a pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Addatan diti paraangan ti White House. Shana. Mabutangak. Di ka agbutang. Miss Mait! Miss Mait! Hello? Mabit lang, ilukad ko ti gate. Umunag kayo. Sa anak nga umunag. Hoy, Shana! Abi anak kakidam ka. Agawit tan, Joan. Shana, imulagat mo dagita matam. Di kag danag sa anak adake sa tao. Kasta imulagat mo dagita matam. Napintasak, saan ka di? Ala, umay kayo. Taadda na kasagana apag sasangwan tayo. Wan, Miss Mait! O sige, agmerienda kayo pa'y. Naimas dagita cookies ko. Agraman tilinutok at inapay. Nahisagan akmatan iti Diyos. Agyaman kami, Miss Mait. Shana, di ka agbabain ha? Wan, Miss Mait. Sige, agmerienda kayo lata. Taisaganak ti silid para kada kayo. Agbusog kayo. Makitam.
Nagsingpet ni Miss Mait. Naimas pa ito impasangon na kadata. Joanne, Madlaw pa lang ang mabutbutang ka. saan nga minasumina iti panunot ko? Di na itagtagainap ko. Tagtagainap laday ta. O ala, agmeryendatan. Joanne! Shana! Ayan niyo! Nana! Kriste, nakitam ka din na Joanne, kan Shana. Saan mo't, Nana? Dandali sumip ngatan. Namawanda pa ilaang. Napanandang hataya. Nalabit adim mayo da anak ay ayam, Nana. Ala, balasang ka. Tainak man ida sa pulan. Sige, Nana. Agawid ako man. Tulungan kayon amang sapul kadagiti apuyo. Joanne! Shana! Ayan da nga taya. Amok aun, Kriste. Mapantay jay White House. Ha? Ijay White House, Nana? Wan, ang mga no adaday jay. Ngamen, nasaon ni Joanne, ang nakasarita na kano tayag nanaod ijay. At dagayam at talaga ti agnanaed ijay? Wan, Kriste. Ala, intan ijay White House. Naimas ti Diyos, Miss Mait. O anya siya na? Okay ka ka din? Saan ka na mabutbutang? Saanan, Miss Mait? Nasaya at no kasta. O sige lang, mangan kayo lata. Ado, timakmakan ko ditoy. Cookies, tinapay, prutas, candy, kanda dumapay. Baknang kagayam, Miss Mait. Wala. Miss Mait? Apay abroha ti panagkita kan kay di damo? Ha? Anya ka matan siya na. Nagpintasak, saan ka di? Owen, napintas ka, Miss Mait. Apay nga rod abroha, ti pa nagkitam kanya. Tsak amo man, Miss Mait. Talaga la ama nagbutbutang ka ngamin, Shana. Kaya't yung kaditi agnaad dito yung White House. Nagpintas dito eh. Kutsyon ti pagtugawan, kan pagturugan nyo. Ado pa'y ti makmakan. Kwa? Wen, Miss Mait. Kayat ko ti agnaad ditoy. Kayat mi ka ni Shana. Saan ka di, Shana? Nunalpas kayon anangan, sumurot kayo kanyak. Taintay kitaan ti silid a pagturugan nyo. Ha? Ado ti ayam ichay. O sige, Miss Mait. Kayat ko. At datan dito arubayan ti White House, Nana. Kaslawam mataaw. Hun nga rod. Padasan taman apukawan ida, Nana. Shana! Joanne! Adda kayo kadidita unag. Ay, Nana, kasla sumgarak dito eh. Ha? Sumgarak, Nana. Nailukat tiri daw. Hello. Mabiit lang nga, tailukat ko tigi. O sige, sumrag kayo. Saan kami asumrag? Damagan mi laeng no adda dito'y da Joan ken Shana. Wan, adda dito eh. Naragsak da dito unag. No kasta. Dito'y gayam ti ayanda. Itay pa'y asap-sapulan mi ida. Si kakade ni Miss Mait. Wan, siya.
Umay kayo. Sumrek kayo tag merienda kayo, pay. Ha? Kwa? Saanan, Miss Mait? Nana, sumrak ta ka di. Kwa? Miss Mait? Parwaram latan dagiti ubeng. Taagawid ka man. Uri saan kami asumrak? Ado ti makan di ta unag. Ket sayang mat no awan ti mangan. Ha? Iso nga umunag kayo kuma. Taag merienda kayo, pay. Total, adamot da joan kan siya na dita. Agkukuyog kayon ton nga agawid. Anyapay dagiti sumaruno ama pasamak. Gagayem diyo liway na dinggen tituloy ti makalawas a serye tayo anapauluan. White House. Dito'y drama tayo. Hercules. Insurat ken iti direksyon ni Bergie Peclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Hercules! Agyaman kami, itingkay panang trabay.